جار حەز و ئارەزوو دەدگەێنێتە لووتکە ئەوە تا حکمەت یڵماز لە شاری ئیستانبول هەر لە سەرەتای تەمەنیەوە خولیای بەخێوکردنی کۆتر بووە هەر ئەم خولیایەشی وای کردووە ئەمڕۆ حکمەت یڵماز بە شامپیۆن بناسرێت. ناوێ من حکمەت یڵمازە ji zarokatiya xwe ve ku ez kevokan xwedî dikim. Pêşî malbata min li dijî min derketin. Ji ber ku ez dibistan û dersên xwe dimam. Li belê min bi dizî berdewam kir xwedîkirina wan de. Pêşî min xerciya xwe da hev û yek stand. Dûra kevokên cîranan hebûn û min hewl da ku wan bigirim. û êdî bo arazûyeke mezin ji bo min. ئەو کۆترانی حکمەت یڵماز بە خەویان دەکات کۆتری پۆستە بەرن واتە لە کۆن بۆ مەبەستی نامەگەیاندن بەکارهاتوون چونکە خاوەن خاسیەتێکی تایبەتن. حکمەت یڵماز دوای ڕاهێنان و مەشقێکی زۆر پێیان دەگەێنێت و کێبڕکەیان پێدەکات. Ev kevokên posteberin. Di heman demê de em ji bo pêşbaziyan wan bikartînin. Lewra ew xwedîwêşiyanîne ku riya xwe derînin û binasin. Ji seyareyê lezgîntir tên. Hê di dema çêliktiya wan de em wan perwerde dikin. Bi rahênanên rojana sê xulek em dest pê dikin û dûre jî rahênanên dirêj û dawiyê jî beşdariya pêşbaziyê dibin. Pêşbaziya herî dirêj ji Erzurumê heta Stenbolê 1100 kilometre ye. Oradan bile kuşlarımız geldi yani. ئەو سەرەتا بە چەند کۆترێک دەستی پێکردووە ئێستا ژماری کۆترەکانی زیاترە لە 200 کۆتر بەدەیان جام و بەسەدام بەڵگەنامەی سەرکەوتنی بەدەستهێناوە. Berê min bi pêş şeş kevokan dest pê kir û bi tesadufî ez beşdarê pêşbaziyekê bûm û ez bûm yekem. Min xelat û belgenameyên serkeftinê bi dest xistin. Dûre min biryar da ku ji bo van pêşbaziyan kevokên xwe zêde bikim. û aynî mîna lîstik vanên futbolê min kevokên şampiyon standin ji Ewropayê. Vê hejmera wan di sedin û hemû jî ji bo pêşbaziya amade ne. Hemû nivşêvan kevokan şampiyonin. Ev sê salin ku ez li ser hev dibim yekem. Min bêhtirî 100 kupa wergirtin. Ya herî giring di yek demsalê de min 3 kupa wergirtin ku min pêşbîniya serkeftineke bi vî rengî nedikir. خولیایانی بەخێوکردنی کۆتر زوو سەردانی حکمەت یڵماز دەکەن تەنانەت لە هەولێریشەوە سەردانیان کردووە ئەوان بۆ ئەوە دێن تا نهێنی ئەو سەرکەوتنە بزانن. Xwedîkarên kevokan ji Hewlêrê, Sûrî, Îran, Bulgarya û ji Almanyayê tên daserdana min bikin. Dema tên bala xwe didinê bê ka ez çi êmî didim kevokan. Lê belê razavê serkeftinê bi tenê hezkirina min hember wan û şêweyê xwedîkirina wan e. Ji xwe dema tu wan baş xwedî bikî ew ê te şermezar nekin û bikin şampiyon. کۆترەکانی حکمەت یڵماز وەکو هەر هاوڵاتیەکی تورکیا خاوەن ناسنامەی تایبەتن. کۆتر بۆ حکمەت یڵماز واتایەکی زۆر دەبەخشێت. خۆشەویستی و خولیا وای لێ کردووە جارجارە قسەیان لەگەڵ بکات. Kevok têwateya aştî, dostanî û hezkirinê ji bo min. Hesteke gelekî taybet û bihêz didin min. Dema ez bi wan nimijûlim, ez hemû derdûkulên xwe û westa xwe ji bîr dikim. Heta bi gelek caran ez bi wan xeber didim. Ew ji min fêm nekin jî ez ji wan fehm dikim. Senin rahatlığını hissediyorlar hayvanlar. حکمەت یڵماز لە جیهانێکی باڵداردا دەژیت. زۆر جاریش حەز دەکات لەگەڵ ئەوان باڵ بگرێت و بفڕێت. ڕەسان ڕەمزی ڕووداو، ئیستانبول.